sulai. Ha? Nak aja sulai. Kendet hakamit jongga arpo unyo terik leber arhaja arpun riu kumbah kapor khat wei bja kala sapriang kawai ke video hakirin san WhatsApp group kebapen I ya wei brio ubola tham ubotem si bat berngem ban sei tiar siat sei sulai ya wei pat ubrio ubanya ya kakali. Kini ke video kebadan kejing jerong kumbah sau poi second Maria sedang ban pen I kala pen I yote brio ubola thap bon sen yote banyak kali berbol suong ya ubathap baudan hakabor usale bahebat ketakti. Shipor hadian kajing sapriang ke video ute ubal syak takti lambat ki dekat ke Hinyau Trap Youth Council HYC kila letmi shalom ding jeri police station ban wat jing shisha bat nang nepat sasha jalu para police outpost. Hagajiya keran bat ubal syak takti ulaong baudai ubanyak kali kamai nasora seselong bat hakapor kumbah nru buje janmiet kat baudang poi hagi benta syurpi syaril bong hapdeng kajinya keni ban busuk kali ban poi syakmat ladon kathar kabadon ya registration number ML05W kendai South Sunlight kebayat rengkat nakamon jong u. Ulaong bakat bau dang temu ban jam syakmat ya kate kathar ban rung syakasurok uniu brio nakathar ulah halla badai ban yat nakaliang lejong rengkat kasi kasang. Laong bagate kathar kala tenru bat kam ailat bot tiu brio kamadian kani uli thu bagathar kala petno syakaliang surak na relbong samaulai uniu banyak kali kamai ulaong bahdian kejing sya tha bat sya berngam ulalet chakantan men beat house ban yathu agi pulet bat nang ne pat larai u syajalu para outpost hakaba syam na tre ban ujor e jahar pat syuk ulaong bayak video la ring da wei bosong kali hakadiang jong u bat ubam dei utrai jela Please sam tu. Buat lain ah, yang tap copot. So, yo tap copot. Kuat ini sifat dekat tiang. Kuat sini. Sifat kali ni. Kuat sulai. Ha? Nak aja sulai. So it's okay bro. Nang babi. Jangan lancang. Kali number ngai. Tum tu bila. Tang badai riu pai dak film tu. Kum ka dua jingja mah ka jing kama jang kalong na sora sha shilong de agaba akato kapor yo passenger na shilong ban le sha sora nang tu pat anap an bu biang yaki sha ni sha shilong de hadian kata dala poi ha hangni ha shilong ha marne ha ralbang de abangi dang ayat suki kadon ka jing blok de ngi ayat suki de kadon mo ka jing ya dung kali kumne kumtai de aga jing ya te ngayala de banga de ngahaban rong sya Anjali te ngarung no sya ka site ban sya ka site Anjali ba ngan kamsop ban rong sido sya kalat de itai wei thar ba de na sendat jonga syafang Anjali di ngala longi ayat rengkat kan tu abalat de long ayat jakat de long prung syakmat jong i kan de kata por syutim dakasi ba jangai ong ya akas site la jong de ngapat pasngap ai de ayat bet dah den tu pat idung i iwan hajan nga susah ba jakayit nasait jonga dihadin kata akajing kluj ngami sabar kan dah ngami sabar kiru kimi hi kidan arngot ting apat jing ayu jing long marwai de asu sei eldran na kali hi amar asu sei tangman long penting de dah sai kunta wananga ong mele yu tu ha mele yu neme ko ada kane ne usai pendiang pendi dak pistol de adin kata ngayala de ngapenjam no ngabu no ikhtiar ngakiu no kali hadin kata usyo udat yang aku taken dah hadin kata apa lasyo abun sin he de hadin idon iwai passenger ba syong ajan jonga he ka imat ila I tok met ya lukom le jong ta hadin I ring video ma I kan de kata he jing ja Ta hadin tu jingja tu phi lalit am sunu ban kelil ne ban wat ma kam tam la sitiar. De rajing ting jonga te ngamasing le rong shwa hang ne thanat ang ne jam stan ya Anjali hang ne ka kontan men te le rong shwa hang tu nga kli jing mot kan ban yu mang nga ong yala de te ba ngamlong singan mala sha berngem kumta te long along sie te long ong bangam kwa ban long
bandan manu-manu te ban bu syun ya kajing em ya tang kata hi alek yang tu te hadin kata kiong yang ban hab lek medical check up te ngalek adin dalalek nang tu pat ki pha nang tu hi kiong ba katua jaka te im dai pet mangi ke ki wan bu ang dia jalu para Tian na julo para pada ke bagi om. na jalu para te hang tu pat ki keli ya im tu kan ki keli sepang kata te ngaruk ngaju bab dai kembakalong hi tinggal pen ki video ai haki te ngaya ladi te nama bang dan hi gajing long tiang bang da sempang ba ki ne ki kam ba tenga sukali kan nga om bang da kwa than ban ne poi ai te ong nga sukwa tang ta ga jing singai ka ba yang asimet kan Itu ki don em nak yang kulit bagi yang ban di ban air FAR ka don em ko mata. ya kata te kim penbor kim ong ai kan tambah ki sukali yang apin IFIR ne kumno tenga pat aga jing sungo menang batai mah nga tengok ong ngam kwa than ma ya kata ga ban poi ban bun kam kaya nga kan dia jing ting de asu ong bai nai la yang su ino Di kum nu pi poi pada mantal sistem senia kum ni ya. Tu don manu bayar ap iping na don manu ba. Boong iping. hoi nakaliang Kan ke daw nu pi Islam. hoi nakaliang ka sengi kilawan kesan le me lang ba ka jing yo i ya kan ka video ka ba layo ring de lang ba ka jing kesan jangki hi la along yo msiem te bangan dur khamat ya kan kam Te kumbol long manta filami nang kena po au pos ke bagi kulit ke ong iping. ki sim jingkeli hi sha phang ka jingja ka ba ja tu por Tiki ong kum no atu kan don kan no sinjam bikin sim na ham ong. ki su sim jing tho tu aden kata ki ong lap yang Uba Isaac basayo moj u secretary ke HYC kaban naga jing yo i kani ka video kala wat yo te brio basa sho pat wan san ran lang yo u haka jingwat jing pensai na ki bor pulet Uba Isaac ulo ong bakim patip lau te u berngam ude u pulet namar ka jing berngam bat pen i daga pistol kala ban long bau la ban de ru ule no kum ka seng ka dawa bagi pulet ki ban suo moto FIR yo berngam bat kem yo u kum bagi pulet ki smart ban e jahar suo moto ya ki dekat seng balang Kajungan jungi kani met mentah halor hadin kajingyo jungi itu video ka ba sasyo wei travel banyak max apo Syarfi wei brio ba mlam tip de wei ba alap nom tip de dusniu ne rubahane ba lap ni da tiar ban bergam berset jo tolongnya jongka wei ka max de hadin kajingwat tip jungi tu ngilawat yo tu kena sasyo ngilalap ngilak keli ngilak personu ada kemudian kena dijemputlah dari ulas bergam ban saya dah tiar ban bergam berset yu jadi tu ngalih apa ulun jadi pias manwat di jintip ada nathir ngimlak mentip jadi hari tu ngiwanwat entah ni po ka moba kebre jeruk para opus dari hani nek ngawat kadang kata kejing warra yu kena ada yu tau beriau ba bergam berset yu tau beriau ba ni dah tiar dari kam 9 dan kanu jinto get yu dari kelabat tanya ni kena dari ngelawan ni nak liang seng ban ong kulit bagi dia ban siam dak semutu kes yo tu beriau balik hadum tang ong bodi beriau department na di wei margam tip mana ni ru tang kim tip itu beriau dari hoi kador nglayo ya kali nomor nglayo bau pener kamu mennya nak liang seng ni banjur ba kum kini jinja kiba lagi gini beriau anya di wei dari apa poi ba di beri pulit khusus kan dari kemudian penting kalai ikut bab ni pulit dia satu kadang jisnganya mi peba bau i pulit ba kumba ki pulit ki club sim semutu ki no lam sang balang la kadang no isu dia ka eu bikin sim semutu yu no breu nu breu li ulap ni ketiar tang lama nong yo stay de lelo ngimla mantep ba bergam mi breu mar umdan ka uniform ju kamdan breu ra ketiar andai kat kum ga jingtip te ha ba ketiar yu la ai ban kam bani ada andai ban bergam berset ki ba jong bring kerap na kaliang jong kaseng te ngimong kan kerpat kaba kadi karukom kaba ubriu bedan kaany udi bedan ni template udi bedan uniform unumla pergam bakala ya katiar kaba ai namar ya katiar udah service haka duty pun don kam off duty unumla pun kam
Yang mana you tu beri ngam tip udah on duty na off duty ngam tip. Hari kali ka pau pernah kamru ka kali pa iba. Kamdan kata ka jerowan ni kamdan ta government of Meghalaya ka baltho hakat tu kali. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.